قەزا شێخەنج دەڤەرێن ڤەقتەی ژەهرێما کوردستانê û çarekvan û hewlatiyên vê qezayê dixwazin ew jî piştgdarî di referandûmê de bikin û her wisa dixwazin li destpêkê parleman bête karekin û paşî referandûm bête encamdan bi piştgdariya deverên Vexteyê Jêrîma Kurdistanê. Em niho nizanî wek xelkê şêxan erê mewqifê me dê li vê referandûmê dê çi bit, erê em dê bejdar bîn yan na erê eva hej 2003 heta niho em dibînîn navbera du îdara de mesîrê me neydiyare ê meçhûl e. Erê heke em bejdar bûn referandûmê de û ragihandina dewleta Kurdî erê dê mewqifê me çi bit. Em nizanîne erê dê xerabî serdama za zivirit yan dê başî serma da zivirit. Mediya berî ev tişta hat bakirin û berî ragihandinekê û berî dest referandûm bête kirin. Mediya ev mewqifa bo me diyar be no em wek xelkê şêxan û devera şingarê em hosa etmayîn et muheyir كاش ما نزانت حطانه موقف ما دي تشيبت قابل دمك اذا بحث الريفراندوم يسربخو بنا كردستان تذكرن كونها كردستان دناف دهان اريشان دا درباز دكاتن واوجينا بنا برلمان كردستان يعطانه كو هاتيا شلل كرن كردستاني ديسانجي دهان قيران وهاتا الكردستاني هينا ديسانجي يعطانه 2003 هطانها افدفر وقتي شهرما كردستان يعطانه شارني فيسونات ديار كرن يعني يعطانه دناف اريشان دا درباز دكاتن هولير بغداد بصدان اريشان بوفان دفراتشي بنا لين مخابني ام زانين يعني در ريفراندوم دا اف دورنا دي پشدار بنت دا يعني چارني بيسوان دورایت دیار کرن یا نه اف بسیارجیم داخواست کن کوبزترین دم برسف بوان دور بت دان داکو اف دورنا جك چارني بيز خبزان کدی چلید منطقي ما متنازع هيا دورا شنغالي بي وهكا شيخان وهكا بعشي غابي وبالاخص اجي شنغالي مثل شنغالي باخم شنغال افرو قسم عاديه ست قسم قسم قدس حشد الشعبي ده قسم قدس بشمرغا ده قسم قدس بحكاكا ده قال أفرو مدينة أشباحة كزني قالت شبت اختيارات هنا خدمات هنا نين تشتغلين عالم بلا ظن مخيمة ونازحين ودولتها بلا أبويا يعني ما تشتكش حياتها خو فهم نكره بك إزديا دا أمش في استفتاء فهم بكن هەوڵاتی قەزا شێخان داخوازش لایەنە سیاسیین هەرێما کوردستانی دەکەن هەموو پێک ڤە بڕیارە کاراکردنا پەرلەمانی و پشتگدارکردنا دەڤەرێن ڤەقتەی ژێرێما کوردستانê li referandûmê de bikin da ku çara nivîsê wan jî bête diyar kirin. Şirwan Xidr, Kursat News, Qeza Şêxan.